Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Өзбекстан мекенинин тургундары, жана ошондой эле арабызда казак туугандар дагы көрүп жаткандар болсо, Ташкент шаарынан чоң саламды жолдомокчубуз. Биз азыркы учурда Ташкент шаарына Амир Темир проспектисиндемизби? Амир Темир проспектисинде баратабыз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына жактагы баягы Өзбекстандагы Милли стадиону мына ушул жер. Эске сала кетели. Эң эле Ташкенттеги номер 1 деген стадиондордун бирөөсү мына жерде. Мына ушул стадион болуп эсептелинет. Биз мындан ары деле болсо сиздерге кайра эле жолдорду көрсөтөбүз. Ташкент шаарынын көчөлөрүндө көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп чогуу болуп көрүп туруңуздар. Ташкент шаарында көрө элек мекендештер болсо, же болбосо Ташкент шаарында сагынган мекендештер болсо, көрүп коюңуздар. Биз сиздер үчүн көрсөтүп беребиз. Мына алдыбызда бараткан Chevrolet Malibu унаасы кече эле биз көрсөттүк. Ош жергесинде дагы бар экен, мына ошол Chevrolet Malibu унаасы Өзбекстанда дагы. Ушул канча болуп атат ушул Өзбекстанда Malibu? Долларга канча болуп атат? 35 миң. Мына ушул Chevrolet Malibu унаасы 35 миң доллар. Биз азыр авторунукка барып, унааларды бааларын дагы билебиз. Биздеги кадимки эле Matiz, Tico, Lacetti унаалары жана ошондой эле Dev, Nexia 1-2 унаалары канча болуп атат. Ошондой эле чоң оор жүк ташуучу унаалар дагы чыгып калышы мүмкүн, аларды дагы тартып көрсөтүп коебуз. Ушул Chevrolet Malibu деген унаасы экен. Биздеги кадимки эле өтө популярдуу болуп аткан унаа. Ош жергесинде авторунагында ушул унаа өтө талкууга түшүп, соода болуп жаткан учурда эле мына ушул унааны Өзбекстанда дагы биз көрдүк. Балким сиздерден дагы көргөндөр болушу мүмкүн, бирок биз дагы бир жолу көрсөтүп коелу деп чечтик. Мен жанында бул жакта шофер бар. Шоферден дагы анча бир кээ-бирке түшүнбөгөн суроолор болсо, суроолорду узатабыз. Кайсы жерлерде нелер жайгашкан, ошол боюнча бизге түшүндүрүп кичинекей. Биз өзүбүз билбегендиктен бул жактан сураганга аракет кылабыз. Могу көчө кайсы кылат ошону? Чыназар метро. Чыназар. Чынызбы? Азыр биз ушул көчө менен барганда канча километрден кийин машина базарга жетип калабыз? 6 километрде жетебиз. 6 километр жүргөндөн кийин машина базарга жетет экенбиз. Азыр биз машина базарга кетип атабыз. Сиздер үчүн чагылдырабыз. Не бака? Частный анака мектеп бакча. Бул жакта частный мектеппи? Өзбекстанда дагы бир частный мектеби бар экен ошондой. Siz onu gazda жүрөсүзбү? Sizde de gaz kança mekta? Dollarga kança болот? Долларга. Ой, сатаңчы?
Hozir bu yoqda eslatib aytadi hozir qancha bo'lganini. 24 sent. Qancha deysiz? 24 sent. 24 dollar ekan. 24. Ha, sent. Ha, tushunibdi. 24 sent bo'ladi ekan. 1 kubasi. 1 kubasi. Vaqtda sizlarda вообще arzon ekan bu. Sumga qancha dedingiz? 2100. 2100. 2100. Bizga o'shanda 12 so'mdan hisoblaganda tak 22 so'm, 42 so'm, 50 so'm bo'ladi ekan. Javobda 50 so'm bo'lib qoladi ekan. O'zbekistonda gaz arzon. Gazda o'rnatuv sizlarda qancha? 2 million. 2 million. 2 million so'm deydi gazda o'rnatuv. Barliq mashinalarga o'xshashalarmi? Senasi? Narxi o'xshashalarmi? 250 dollar. 250 dollar. Ha, kichkinasiga, kichkina mashinalarga. 250 dollar. Bizda 450 dollarda. Bizda 450 bo'lsa, bu yoqda 250 dollar ekan. Bu yerda daha bir o'zgacha Toshkent shahridagi Mustang degan zapravkasi, o'shanday servis, mo'ykasi bor deb bor ekan. Lokalizatsiya. Biz qaysi prospektga chiqib qoldik? O'zgarish. O'zgarish bu cho'ng prospekt bu. O'zgarish degan cho'ng prospektga ketib borayotganmiz hozir. Sizlerden Nexa'lar qancha mı? Aldığınızda baratkan Nexa. 4000. 5000. 4000, 4000, 5000 dollar. Matizlerçi? Matizler şu. Şunayla 4000, 4500 dollar. Bu bir değil bu. Ha, Nexa 1 ya. Nexa 2'ci. Nexa 2 sal qimmat. Qancha? 1000 dollar qo'shiladi? 5,5 6 mingga. Namasi Nexa 3. Nexa 3. Bizdagi haligi Lasetti degan mashina ko'payib ketdi-da bizda. Lasetti qancha oladi sizlarda? Eng arzoni 7000 dollardan boshlanadi. 7000 dollardan. Yo 15000 dollargacha. 15000 dollarga chayin olar. Zavoddan chiqqanlar bo'lar o'shanda? 15000 dollar o'zi yengil. Zavod. Ha, Mercedes, Audi, Golf degan mashinalardan juda sizlarda qancha joylarda. O'shalarga misoli Rostanoshkasi bilan sizlarga оформление bo'lish bilan dollarga qanchaga tushadi sonda? 30% deb bizada. 30%? 100,000 dollarga olsangiz 30% qo'shiladi. 30,000 dollar qo'shiladi. 30,000 dollarga tushadi sonda. 100,000 dollarga boshqa shahardan mashina olib kelsangiz, 30,000 dollar yana qo'shiladi. 130 mingga tushadi. 130 ming. Avtosalonda o'sha sal qimmatroq. 30,000 dollar qo'shiladi ekan. Yangi olsangiz, eski olsangiz arzonroq. Eski olsa arzon. Misoli bayog'i Mercedeslar bor-ku, BMW Mercedeslar, G 94, 95-yil. O'shalarni olib kelsa qancha qo'shiladi shuni? 20 ming qo'shiladi. 20,000 dollar qo'shiladi.
Mana degan nima yo'qda bizda? Yo'q, endi bizda mashina arzonlashdi o'tdi. Bizda 20% o'shani qo'shiladi. Rasm mashinasi. Mana shunday, hurmatli do'stlar, hurmatli ko'ruvchilar. Albatta ekskavatorlar bor ekan. Kran, manipulyor, buldozer, traktor, avtosalon bu yerda bor ekan. Lexus'ning avtosaloni mana yerda ekan. Biz почти уже kelib qolamiz o'sha avtomobilga. Mashina bozorga kelib qolibmiz. Mana bu yoqda mashina bozor. Biz hozir shu yerga kelib sizlarga qisqacha ma'lumot qatori mashinalarning бағаларын ko'rsatamiz. Qancha o'tadi? Qadimki o'ris sunalar bu yoqda qancha? O'shunday nemis sunalar bu yoqda qancha o'tadi? Jana o'zbek tuyg'anlarning mashinalari бағалары qancha o'tadi? O'shalarni bilamiz. Biz hozir jetib qoldik, yerga to'xtaylik, keyingi chalishni boshlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, sizlar like bosingizlar. Bizga qattalik bo'lsa, qattalik tuyg'anlar bo'lsa, qattalingizlar. Sizlar uchun chaldiramiz. Ko'rishguncha.